Sengap su berde hanle piasan nemarid yonyan tengku bentara bak tengku kejeruan netanyang rijang ubah soletan kata brihaba dinun parisi hendak melangkah berana semah ngadam ayanda neseon kejeruan kalian pegah izin kasudah neyua sigra bedam parisi netiti rijang lizam arian sajan nemaba ne laju balhen sajan ngadam junjungan semah ayanda bangsa retro perana semah sultan sarah kalan ananda nesujud laju bagaki ayah parisi semah ne pemulia ne comba tapa ne tarik nafas sultan sarah kamu gerak rasa di dalam hati ka penuh limpah ne perintah budaya anda raja ne batuk dengan bersen nengyang halain tebian ia mata sejuk perasa di dalam zihin manyongan mesin hana umpama kana si plosen parisi semah sultan sarah hana mehaba lale petimang rindungan dahsyat mese ia limpah dalam piala masyukhul ghalab temam tutup piuh tuanku kasep memada lizam arian semalam laju misia tuanku yang anak raja lenyana surut bantul hasisun otro barinya netren lelanja dalam serayung nejak dilen tentang pengaduan menghadap raja neduk bak tanah bantul saja ngadap sultan harap mulia tebiat ngan riuh basah pekaian sebab masanya uropi tatka kejeruan bentara kalan parisi hati menyumgli sayang lagoina geyu me payung ubah sipai jatuang parisi nak be semenga sultan sarah neberi isyarat nepandang heban ubah bentara yakni nekun be oleh hadarat Bamenansian tak yem digata segala rakyat ngan ulai balang waki ngan bujang imum bentara hirentan ajib tahu tercengang gekalan sayang urang nyan tiga rahimu sallam masyughul ghalab kalhiah mepakat panlengan Ja'far serta nekun ampun ba'dolat neberi alamat semah ananda sambon senemah kenun farisi wajib tak neberi ubesi kada tanda mulia mangat gob turi bajian kekeji adat ba'donya Hanjir pegada resam dan adan syarat tabiat ba'urang Tuhan walaupun ane di dalam jasad menan hadarat yang kamu pinta Raja ne Kabul ne kunle mena ube hajan draw ni balun rela ne yuti mangmu nasib lo kato ne jo bajaro gure bantiga ne sambut rijang ne mehai bujang dengan bentara ne jo lenganmu
tanda haluan niba seletan akan ananda niwa pejara uba parisi tanda pemeri niba ayahanda kejuruan bentara laju nejabri hadiah doli harap mulia jawab parisi bah tinggai badro tema dudawa ulun terima jino di ulun hajat go sampo golom selusa ube yang pinta lianyan parisi nedolan ayah jaro dua belah atia jemala ampun tuanku doli khalifah meri besemah nibaan anda yakin tak hati kebin sungguh umi yuk kau harap mulia pintangan hajat ayahanda putra harap baik putu limpah karunia anak nak huda ngan anak mentera dua anaknya laman mepinta sedekah doli bah tinggai sinau gerakan kamu suka-suka kengon laman dua dengan laman jak sedekah niba harap mulia kalian laman yang patut dan layak akai tak bijak tegah setia Raja mesabda ubah parisi he anak pakri ayah bicara mentera nak huda kadang hanjibri lon ke mengtakzir pihana jembah sabam anak cut mantang galambah pakri jika bah hepo bagata bekatan hati ibu dan ayah anak metua beta mepinta taprehe anak duda raya kena timatro jiba bagata jinohe anak halonjet putro mereka kutuk adia ayahanda Tema parisi beotlam semah nedolat ayah raja mekuta dengan ia mata jitu bian joja Allah ayah doli mekuta pakan ayahanda pupicek midian nepu ubit lien harap mulia masa uroje kelon kanekun ayahanda hirian lundu asajan ma nepega kelon perangoi inang gesuan menghong-hong hanangan pesa lain ni banyak naritat kenang nekun ban bungong karet lam jiwa hanane tile oleh janjongan uat laman anak Sri pada 7 ton umur niba bilangan hantom nalaman meen ulua sabam hanangan yang sabe timang betat gat ruman setia hana jino kana pinekun menan patut hanjit han putro pinta menyahan negeri ban yang lun hajat berang krimehan halelon gisa nepoh bermate rijang lelegat mangat trukasat bek leso pinta